Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Ноокаттын Гүлүстан айылындабыз. Кайрадан ушул Мухаммад Юсуп аканын өспүрүм тайларын тартып көрсөтүүнү баштайбыз. Эгерде жакса келип көрүп, саудалашып, баалашсаңыздар болот. Алыдагы келишкен торукашка бою ошо 1.70 тегерегиндеги чоң өспүрүмүз дегендер үчүн экен да. Юсуп ака, ассаламу алейкум. Ден соолук иштериңиз жакшыбы ака? Тынчсызбы? Yaxshi. Көптөн бери көрүнбөйсүз ака. Жаңы аттар келип атабы? Бастыра бериң. Кандай аттын маалыматын беребиз ака? Өспүрүм окшойт, а? Bu өспүрүм. 3-төн 4ге чыкма. 3-төн 4ке чыкма. Аха. Кичине кулунлугиде келген Россиядан. Омск томондан келген. Şu minip üretip nima qilib qo'ydik. Meni үйрөтүлдү. Minip üretildi. Bir-ikki ularni oralatib qo'ydik. Qoroga yengil. Жанары чаптык, а? Машалла. Yengil. Tuyaqtары жеңил. Tuyog'i yengil. Ular yaxshi. O'zi qoroga ham jevosh. 3-төн 4ке чыкма дедиңиз, а? 4ге chiqma. Vallı. Maşallah. Yusuf aka, boyu qancha chiqat aka? Boyu şu 67-68 chiqadi uruvga. 1.67-1.68 uruvga. Beri qaytarib qo'ying aka. Da aydanchi aka, boyun bir chaqlab qo'yala. Taktanchi. Boyu 1.60 1.65 üstü ekan, ha, chındık ha? 65 üstü ekan. Tuyaqtарын bir bastırıp qo'ying, arqalarini bir ko'radi. Aka, qanday juragi to'q bu? Yuragi to'q, bir-ikki uralat qo'ydi, yig'illar. Qolgan odam o'ziga moslab tarbiya qilib Tarbiyalab yuratiladi. Yaxshi o'spirim. Yaxshi o'spirim. Dostlar. Zor. O'spirim zor. To'g'ri qashqa. Qorog'i jo'sh, ha? Qoroga o'ta jevosh. Jev içinde ayıp yok. Hamma yo'q, yaxshi. Жақсы. Şuna da qilib bering aka, bo'ldi. Жақсы. Qancha deysam aka, bahosına kelaylik. Bahosi 5700. Ozmas kami bor. $5.700 kemi var, ha? Daha sodası bo'ladi aka, ha? Sodasi bo'ladi, xudo. Maşallah. Ko'rib, to'y yo'qsa minib, topib, suylashamiz. Sülüşe, sodalashamiz. Mana aka dostlar. $5.700'ga 3 yaşar bıştı izleyenler için sodalaşıp inşallah bağlarsanızlar болады. Yusuf aka, sodaga berek aka. İşler ziyorat.